Asiqhubekeni ke no part 2 wendaba yethu ukuthi imali angiyiboni. Yabo le statement engiqale ngaso ngathi mina lesa statement lesiyana sisho ukuthi khona umuntu into angayenzi le ethi imali angiyiboni. Ngishilo ke kwivideo yokuqala ukuthi mangizwe ngikuchazela la hayi ukuthi mhlawumbe kusho ukuthi uzoba nemali kodwa kuzo iriza lento yokuthi imali awuyiboni. Umuntu methi imali angiyiboni usuke asho ukuthi akakazi account ayikho into angayi-account ukuthi nansi uyenzile kodwa futhi at the same time ayikho imali. Ngithi yabo akushuthi akayiboni lo muntu uthi wathi happening ngendaba yemali yabo. So ke ungabuka ivideo yokuqala ngoba la part 2 ngishilo ke futhi kwivideo yokuqala ukuthi nami into enjalo ngangizisho kodwa mina ngangizisho kahle ngoba ngangiphuza vele kwakufanele ngingaboni yabo. Ngangingaboni ngempela ukuthi ngenzeni la yabo. Abethi ibalekile into ekuthiwa u-account. Abantu ekuthiwa u-account ibalekile mfethu empilweni. Personal finance izokwenza ukuthi u-account kuwena financial. Uyazi ukuthi singanani izinto oyikhokhela kancane kancane unganakile ngoba awukaze mhlawumbe uthathe i-bank statement uyi-add zonke ubone ukuthi imalini le uyomangala ngalesi sikhathi ubingelela u-changes akash uthi kenzeka noma yini noma inini noma ikanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona ke uku-add lapha ya i-accounting njoba kuthiwa accounting nje ma i-definition ye-accounting phakathi kulo definition kuno record phakathi recording financial information. Yes, umbuzo uthi ke do you record the financial information na yabo ukuze iphele into uthi imali angiyiboni yabona ngoba vele uhole bank vele ikhadi lakho ulisebenzisa iya report into lapha ebank awuzukwenza ke wena ibank reconciliation statement cha wena ufuna ukubona ukuthi wenzani kahle kahle ngemali yakho ufuna ukubona ukuthi wenzani iya le mali khona uzobona ngempela ukuthi uzoyibona ke manje imali yabona manje imali uzoyibona ke mwenza lento yabo uzoyibona ungathi angiyiboni ngoba uthi awuyiboni ngoba awuboni ukuthi wenzeni kodwa naye futhi ayikho. Manje ke uzobona ukuthi wenzeni naye futhi ingabibikho bese masubonile ukuthi wenzeni ingekho bese ushintsha lokho obukwenza ukuze yona ibe khona yabo. Right, so ithi into ke recording is that thing. Vele wena muswipe ngekhadi uyavela vele kwi-bank statement lokho akunankinga lokho. Nansi ke indaba la iqala khona iqala la yabo le oyi-withdrawayo kwi-ATM le oyi-withdrawayo uvele u-withdraw nje 1000 lihlale la ku-wallet iyona ke le kumele uyi-account ngempela iyona le kumele ukuthi uyi-record ngoba ngiyazi ukuthi ibhenki liyakurekhodela vele le oyikhokhela ngekhadi le oyikhokha ngesandla ke record uba labo 20 rand laba olokhu bakhokha lapha emsebenzini angigcwalisela ngo10 angigcwalisela ngo20 uyirekhoda nini leyo leyo kugibela ke yona leyo kugibela nje lezi indlela nje zokuphithizelwa ekhaya uyaphithizelwa yakomalume uyaphithizela leyo ke uyirekhoda nini lo petrol lokufaka nje uyirekhoda nini zonke lezi imali lezo oyikhipha ngesandla uyirekhoda nini zona uyabona izona ke ukwenza imali ungayiboni ngoba the only thing ozoyibona kwi-bank statement ukuthi uyenzile othiwa wena u2000 uwithdrawile u2000 next time u500 uwithdrawile kuzovela lokho kodwa ukuthi wenzeni ngeke uze kuvela umsebenzi kabani ke loyo sekumsebenzi wakho ke loyo. Yes, ukuthi wenzeni ngalo 500 uwithdrawile uzoyibona ke imali uzoyibona ke imali uma nje wena uwithdrawile imali lo mali oyikhipha ngesandla iyona kanye kumele uyirecord malishone ilanga hlala phansi malishone ilanga hlala phansi. Yes, Alexeni uvuka ugeza uhamba uyala uyakhona
ala ukuthi ukhipheka ngako wallet wakho, uqale wawukhipha la, wakhipha imali ukuthi iba aware. Kwezinye indawo gcina iyiliphu kwezinye indawo ngoba uyazi ntambama ukuthi ukhokhe ngesandla. Maka wakhokha ngesandla nje angithi uyazi ukuthi ngeke kuze kuvele, ngeke ukhumbule. Ziningi ngabe into ekhokhela ngesandla unganakile wena. Yabo labo 20, 30, 50, 100, 150 lezo mali ezincane nje they add up. Lo 2 coats lo 6 pack le they add up. Yinde kabi inyanga. Suke su30 ziningi ngabi. Wenza leyo nto. Ziningi ngabi lezo nsuku. Ishona lapho imali. Yes. So uma ntambama uyabuya. Hlala phansi. Uyaqala unalento ekuthiwa yini? I-CRJ, yes. Cash Receipt Journal. La uzobhala khona imali engena. Kodwa wena ke mangicabanga osukwini nje uphiwa uba imali. Uba ukuphi imali. Mawukuthi wena unabantu abakupha imali osukwini. Hayi recordeke mntakamuntu. Ngoba mina ngokucabanga kwami on average abantu abaningi imali ingena kanye yile esuke ingena emholweni. Asike kone business enye into leyo ngikhuluma ngawe personal. Le akekho umuntu okupha imali uphiwa umqashi wakho cha. Angithi la uhola khona noma ilo msebenzi owenzayo mawukuthi uyi-trader iyona mali engenayo leyo. Yes, mawuthi lokho kwenzayo u-self employed mawu-trade lokho kumkholelayo ingena lapho. Mawukuthi ingena daily record lokho ku-CRJ every day ephumile uyi-recorda ku-CPJ. Yes, every day. If you are going to do what everybody else do, you are going to receive what everybody else receive. And what they receive is not what you want to receive. If you want to be extraordinary, you are going to do extraordinary things. Wena uzogcina iliphu. More special zalezi zinto lezi wena oyikhokhela ngesandla. Yes. Osukwini. Ukibelile imali yokuya emsebenzini, record ntambama ibe malini itekisi. Ukhiphile imali emsebenzini wathiwa imali siyoxhasa usibanibani uyashadelwa noma ubani ushonile, record leyo mali leyo osukwini. Ntambama nje hlala phansi. Abanga osukwini lakho. Uyikhiphe ephi imali, waphindwa yikhipha. Recorda konke. Ayihlukane futhi. Ngayirecord isamba. Ayihlukane. Le ngisho nsela nginike usibanibani le ngiphisane ngayo le ngenza ukuthi ayihlukane. La ngithenga i-airtime ngalo, la ngithenga i-voucher ayihlukane. Uzobona ke yes ukuthi ngomhla ka 17 nje uwodwa March mhlawumbe uzobuna ama transaction nje ukuthi ukhipha imali nje awu5 yes ku-CPJ kodwa lapha ku-CRJ kuzobe kungekho lutho ukuthi engenile. Uyayibona uzoyibona ukuthi imali uphinde nangakusasa uphinde uhlale phansi ntambama futhi. Mawukuthi vele isikhathi uyasithola during the day usangakwenza vele kodwa i-advise ukuthi ntambama yabo ukuze ungayitholi une-pressure ube nesikhathi esisodwa nje la khona ukuthi sengizohlala phansi ngizoqoqa ukuthi imali ngikhiphe kuphi ngesandla. Hayi leyo ekhokha ngekhadi hayi khululeka ngaleyo leyo uzoyibona leyo masusu uzohola leyo maswenza into ekuthiwa i-income and expenditure statement. Yes, one day before hole yazenza njani-ke 1 day before hole hlala phansi-ke manje angithi vele nobubhajetile vele before hole izinto zenzayo uzu-2 ubheka ukuthi leya budget uyilandelile le wayenza before hole. Ubheka loo nto ukuthi ngangithe i-transport ngizokhokha imali engaka ngiyikhokhile ndo mali ayithi izovela la kwi-statement mhlampe umuntu omkhokheli mhlampe uswipe petrol lo mali ye-transport angithi kuyavela-ke hamba kwi-income hamba kwi-bank statement ubuka la uswipe khona emagaraji i-petrol lo nalo ukhokhela ngesandla uzobe usuthathaphi kule nto ohlezi wena uyenza ukuthi petrol ukhokha ngesandla uyahlanganisa. Shuthi wena uzakhele yakhe i-statement yesandla ngoba ibhenki liyakuprovide ngaleyo ukhokha khona ngekhadi uyahlanganisa. Wenzela ini i-income and expenditure statement khona uzobona ukuthi leya budget wawuthe wena uzokhokha imali ewukuthi kini uspende leyo malini. Beka la wawuthe wena i-airtime imali engaka hamba ubuka laphana ke kwi-bank statement hlanganisa ama-airtime hlanganisa total bese uthatha naleyo ikhokha ngesandla uyithatha ku-CPJ hamba uhlanganisa ama-airtime hlanganisa imali eyodwa uzoyibona-ke imali ishonaphi. Yes uzobona imanga-ke lapho bese uyalungisa emva kalokho.